I dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ćemo opet igrati Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Prošli put sam vam pokazao pea shootera i sunflower, a danas sam vam htio pokazati ovoga citrona. Njega nisam igrao puno, no znam osnovne stvari što on može. Pa evo, sad ću vam to pokazati. Znači prvo što može učiniti, može dignuti štit, koji ja nisam siguran, ali mislim da traje beskonačno. Da, mislim da traje beskonačno ovaj štit i možete naravno pucat kroz njega i šta ja znam. Sad drugi ability i da se pretvori u malu kuglu. Yeah. I onda praktički može, nisam siguran kako to ide, ali možda udri zombija ili ga odmah ubiti ili ga pregaziti. To još nisam isprobavao. I zadnja moć koju on ima, može baciti nešto. Može to baciti, to je neki... Vjerojatno on ne sposobi zombijeve, kao zombijeve ability, onda on ih ne može iskoristavati. Evo, danas ćemo nastaviti naš serijal i vraćamo se kod David Bota. Prošli put smo završili Grumpy Stampy i Secret Pen Shoes, a danas ćemo pokazati ostale dvije. Ostale tri, ja ću pokazati dvije. To je The Flag of Power. Idemo to igrati, pa ovo pokažem. I bližimo se te misije gdje će zombi postati ninja i onda će nas pretući ako ne budemo previše dobri. Sad. Dobro, znači moramo razbiti onu tamo kutiju, valjda. To moramo razbiti i znači meci su nam neograničeni, što čini omamuš. Što čini zapravo ovoga lika posebnim. On je kao tank, kako bi to rekao. Kao neki citron. Okej. Prvi objektiv smo napravili. Sad moramo dignuti ovdje zastavu našu. Okej, znači... da, sad će nas kao početi napadat zombi, jer se mi... Da, we must stop them. Da, sad će nas oni početi napadat u velikim onako waveovima. Bar ja tako zamišljam, će nas napast, ali nisam siguran. Evo, tu su već došli. Ovo će biti fajtar. Ali šteta više, potrošio sam sve one male biljke koje bi ja zapravo mogao staviti tamo, pa... Vidite. Ove biljke tu, onda bih mogao staviti, ali nažalost sam ih sve potrošio, tako da... To nisam trebao učiniti, ali... naravno, učinio sam što... Nekako mi je to bilo fora. Okej, ovo će me premlati, bože. Idemo staviti štit, pa neka oni dolaze koliko ih volja. I moramo kad držati ovaj point bez da nam oni kao to ukradu i onda... znate već. Ovo još ih ima, ali ja sam čudno, ja sam tu sam, a do malo prije su mi tu bili prijatelji, pa onda... One. Kad se ovako zastava ovako počne biti ljubičasta, to znači da zombi preuzima ovaj point i kad ih ja sve poubijam, onda opet ovako dole, tada se zelena boja. Idemo i baciti ovo ovdje. Eto im. To ćeš malo usporiti. I nisam još iskoristio svoj drugi ability, ali ne znam i zašto bi, ali vidimo. A zašto to radi? Samo mene ubijaju, čemu služi to, ljudi moji? Pišite u komentarima čemu ta neka lopta od citrona. Stvarno nemam pojma čemu to služi. Jer sad sam iskoristio i nije davala njima damage nego su oni meni. Sad će nam doći neki ogromni pirat i on će nam probati zaustaviti jednoga tamo negdje. Ništa, idemo samo staviti štit, idemo ga pucati. Znači, štit pa pucati. Strašno je bio jak. Znači, toliko sam ga morao tući da on umre da... Sada opet oni imaju point, to je loše. Okej, nešto mi pobija, eto ga. Mislim da opet moram hold of the zombie. Moram opet ići ono kutiju otvoriti. Gdje je? Okej, ovo je čudno bilo, jednom se pretvorio lopticu, dakle da malo pobjegnemo, ovo je više služi za bijeg nego za išta drugo. Sad ćemo iskoristiti ovo ovdje. Ajde. Sad ih ima malo previše.
Ok, idemo, možda i uspijemo. Ovaj citron je prejaka. Prejak je, zato što na puno healtha može staviti štit ovako. Vidite koliko ih je. Quest complete. Znači ono što sam dobio za ono je samo 2500 od nekih coina u igri. A jeste mi dali malo, on nije fair. I šta, samo zato što nije sad preuzeo taj point. Dobro, mislim bio je dobar quest, ali toliko je zombija, bio sam skoro i umro. Ok, idemo nastaviti questove. Opet tu kod Davidbota. I idemo sada na Fireworks. E sad, ovoj misiji će biti nekakvi, kako bi vam to objasnio, ninja zombi. Pa zapravo vidjet ćete i kad budemo igrali, pa da ne objašnjavam sad. Znači, Zen Peak, to je nekakvi kao odredište gdje se moramo boriti. Tu su kao, u ovom tu dijelu su zombi ninja, pa kao, to je Kina, ima su tu zombi ninja. Da, radno već sve razumijete. Ok, evo opet smo sad citronom i sad biramo 3 heroja s kojim ćemo igrati. Znači, hoće biti moj AI suborci, kako bi to nazvao. Ništa, idemo od njega. Naravno, citron dosta pomaže i uzet ćemo Sunflowera, znači stvarno biti puno zombija, treba će mi heal. Znači sad moramo prvo posaditi tamo vrt, to je prvi objektiv, evo tamo. Nadam se da ste uživali u prošlom videu, iako mi se jezik petljao, no nema veze. Očekujte za par dana i video gdje ću snimati Overwatch sa Filipom, moj prijatelj drugi na kanalu, i znači snimat ćemo nekakve taktike u Overwatchu i bit će to dosta zabavno, tako da očekujte taj video na YouTube-u. Ok, znači prvi wave će doći za 20 sekundi, ja i dalje ne mogu ništa posaditi. To što nema novih tu svarčica i to dosta od mene glupo da sam to sve potrošio u prvoj misiji. Znači u prvoj misiji kad sam tek počeo igrati, ja sam to sve posadio i sve sam potrošio odmah. Dobro, to mi se baš nije isplatilo, ali mislim ono, šta se može. Ništa, evo počinje za sekundu i idemo. Da, vidite, doće nekakve ninje sada i doće iz kojeg pravca, iz onog tamo, da ih moramo očekivati tu. Pa još on ima štit, tako da me ne ubiju, što je taj štit super. Tako, tamo će svi doći zombi. Nisam igrao puno s ovim likom, ali mi se svidio. Što je u prvom dijelu Plants vs Zombiesa Garden Warfare 2 ovaj lik nije bio, pa mi je onda novo. Tako da, lik je stvarno super, onako tenkovski. Ovaj štit koji je perfect wave. Ok, idući wave će opet doći za 8 sekundi i idemo ga pričekati. Kao što vidite, ja se mogu mijenjati za tim, gdje mogu biti ovaj lik, mogu biti citron opet, sunflower i onda opet mogu biti ja. I to je isto velika fora u igri, ako baš želite promijeniti lik, ako on je neki dosadan, onda promijenite. Što je dosta fora, ali ono. Dobro da ste to stavili ako ste healer i onda u putu gledate u timu koliko vaš lik ima healtha i koga ćete healati. Malo me grlo boli, tako da malo ću danas teže pričat u videu, tako da vidjet ćemo kako bude. Ok, idemo još malo poubijat. Ovaj korn je opak i ovo tu je mašina. Ok, oni nas malo napadaju taj garden, ali dobro, nisu nam uzeli puno healtha. Nisu puno uzeli garden healtha, ne moga. Zato sam i uzeo Holy Ninja's Fogman. Da, evo, ja mislim da će sad, da, ninja. Da, sad će vam doći ninje. Koje su, evo ih. Koje su dosta jake i znaš se baš dobro tuš. Ako im dopustite da se previše približe, ajme ti ga meni. Kao što vidite. Baš su
baš se trude ono to, znači ono, imaju za zadatak i baš će ga obaviti, kao, tu sam Flower ga je pucao i ga se opet vraća i tako da. To su nekako ti zombi, ono šaljivo sve to napravljeno, sve u svemu, super igra. Okej, idući wave, i mislim da je ovo sad boss wave. Ne, još nije boss wave. Doće nam od tamo. I doće neki posljednji zombi sad tamo. To su te posljedne ninja o kojoj sam vam pričao. A ovaj su još i slabi. Ali onaj tamo, zombi. To je jaki. A tu. Mislim, iako što ima malo više healtha, možda je jedino po tome malo jači od drugih ninja na ovom levelu, ali to je sve isto. Ok, mogu bi mi ono posadovat tu kugla, zato što šta ćeš drugo raditi, ali zombi, ne znam čemu ovo služi zapravo. Ok, dobio sam, ajme mene. Vidite, ajme koja fora, znači da ovo nisam primijetio. Bio sam okupiran, ne, sasvim drugim. Ali vi kad se uđete u kuglu, vi dobijete totalno druge abilitije. To mi se sviđa, onako da nisu isti. Sad znam zašto služi ta nekakva kugla. Ok, čekamo novi wave. Mislim da bi nam sad trebao, sad bi nam trebao doći veliki boss, pa ga moramo uvjeti. Idem se malo približiti, to je dosta riskantno, ali ajde. Kao što vidite, vidite. Ove ninja su jake, znači makla je malo. Nije previše, ali ono. Ubijaj njega, nemoj meni pomagat. Vidite, ovaj zombi je tek jak. Kako sam mi prije pričao. Vidite, čak može i bacat na tebe nekako svačice, ali ne umire baš tako lako. Wow, ovo je zombi. Da, ovo je 100% boss. Znači, ovo je boss. Pucam ga svojim orange beamom i on i dalje ne umire. Evo još malo ostalo njemu healtha. Znači to preživjeti, kladim se i to je to. To je to što tiče svog života, stari moj. Boli smo ga. Garden health je opao. No, jeste vidjeli što je napravio ovaj Korn? Iskoristio je svoj najbolji i najjači ability, sad ti preletio je ovo ovdje. Get bring to... I to je to što će ove misije. Pa dosta je kratko trajala. Očekivao sam se malo duže, ali nema veze. Kad završimo questove na ovoj strani očekujte i zombije, tako da igrat ćemo na obe dvije strane, bit će i multiplayera, ne brinite se. Bit će puno zabavnih sadržaja. Evo sad se opet vraćamo u naš Battleground. I pošto smo ovo napravili jako brzo, ja bih snimio još i zadnji quest. Ljudi moji, zato što ono, ovo je dosta kratko trajalo i ono, ne znam. Pa pokazat ću vam i zadnji quest, onako video nije puno trajao, kao što sam rekao. Još imamo ovu zadnju misiju i to je to, znači onda smo sve prešli što se tiče biljaka. Kao što vidite onaj Leaf Badges, tamo imate još puno stvari, vidite ima Citron, Corn Badge, Rose Badge i tamo su nekakvi portali, onda idete u njih i onda dobijete još neke misije. No to nema veze sa questovima, tako da idemo riješiti i zadnji quest. Ok. Idemo. Podržite, lajkajte, subscribeite se na kanal, velika je to nama podrška meni i Filipu. Ok, znači moramo nekakve objektive uništiti. Idemo se pretvoriti u ovu loptu, zato što ćemo tako brže doći, bar ja mislim. Idemo gdje je najbliži objektiv i naravno tu će biti likova koje moramo pobijati. Koliko mi ovaj lik reka, koliko sam pratio priču, sad ću ja te fireworkse, što sam mora ići tamo u Lin Park, se boriti s onim likovima. Sad sam pokupio te nekakve fireworks, ili ti ga rakete,
sad ću ih tu postaviti. Da, evo je opet dobro tu. I sad će oni eksplodirati, znači taj objektiv je kao uništen s tim fireworksima. Dosta dobro je se poklapa sa pričom, pa nije to nešto sad sasvim drugačije. Ok, idemo opet u ovu citron ball, ovdje ga loptu. Ajmo sad stvarno biti u citronu, meni što je ovo korisno. Ok, idemo izaći bolje iz lopte, zato što nas ubiti. Evo opet imam većega protivnika, ali ništa, to sve ih ja pokokam, kako se tu kaže. Da, uništili smo i drugi objektiv i idemo na zadnji. Idemo se tako protiv loptu. I na zadnjemu će nas čeka malo bolji neprijatelj, kao vidite ovaj toliko. I sad ćemo mi malo to, njega malo ćemo ovog smo pokosili praktički. I sad ću naravno stvoriti štit, zato što on vam puno pomaže. I kao što vidite, oni mene, neko me zaledio, sad će me ubiti. Hajde bre. Ok, opet sam rekao srpsku riječ, Petare. Znam što staviti u opisu videa, tako da ne brinite zbog toga. Koja glupost je. Ok, i uništili smo i zadnji objektiv. Let's have some fun now. Ajme, sad moram ući u ovaj top i onda ćemo ući ko zombija tamo, vidite. Znači će nam doći jedan boss. Nabavljate to i sami vidite. Znači sad se katapultiramo točno u njihovu bazu. E sad, u njihovoj bazi bit će jedan stvarno jaki lik koji mi je prvi put ubio čak. Tako da, you made it. A moram još postaviti, moram im sve uništiti. A dobro, baš tako želite, sve ćemo uništiti. Ajde, umriti, ajde. Idemo. Sve ovo postavljati. Da im uništimo cijelu bazu, tako da nam više ne smetaju našim poslovima. Ok, idemo evo zadnju. I to je to. Sad bi trebao doći boss. Koji je prilično jak. Evo ga, cutscena će sad doći, vidite. I sad kao ide fireworks iz njihovoga i to je znak kao da smo mi uništili njihove. Ili zapravo nismo im uništili, nego smo dali nekakvi znak. Da. Dali smo nekakvi znak nekim likovima, pa... Ok, šta sad? Da, opet neka cena i da, taj lik. Ako ste gledali, zapravo nije mi sad tada snimao audio, ali sam snimao i sa strane ovih zombija. Zapravo bolje da vam ja to ne spoilam, bolje da sami vidite kada pređemo s ove predstave. Vidite, ovaj lik je moćan. Ovaj lik je moćan u ne znam šta. Da ja imam štit, pa on ne može ništa. Može meni sve. A umri debeli. Zapravo, kako može biti debeli? Pink. Mogu, ubijajte. Ok, njemu health dosta brzo ide, čega se nisam nadao. Prošli put, znači kad sam prvi put rješavao ovu misiju, bilo mi stvarno jako teško i prvi put sam umro, onda sam se borio vani s njime. Izašao iz ovoga nekakvoga lobija i onda se borio sa mnom vani, ali tad sam bio čomper i to je onda bilo dosta teško. Ok, još malo pa ovih gotovo, idemo staviti štit. Disco zombi, neš ti puno. Neš ti puno u svojoj karijeri postići, znaš. Što tvoje karijere više neće biti. Ubili smo ga. Znači, totalno je gotov, evo ga, pao je. I prestao je napokon plesat, zato što me to živciralo u glavu. I to je to što se tiče questova biljaka. Nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se u sljedećem. Ćao!